Mbuyamono ase okogendra goto bwatia nabigo kubwatiria emirobere gendrete ase embeo bonongo kwarigania semesema yakurwe nsoko chinsa isato turigereria senchira yobo ikirano aya aenekiwe na ya gendrete koenekigwa kurwase chinsemo ao na twachika gukuriera eira abariki baito bamangana mbarase chinsemo ao hanemona se county ya Siaya kurigia kumanya nararia ya agendrete asobot koboiga erinde kumanya nararia ya rache koenekigwa ritkoria ankebot kono boikomi na gatano na gatatu mutionyega oikomi mwako yega bwechiri bubere meronkebere na isano nchenkuru kwa Clinton Ondigi bono ikaransa nkumanya senchira yobo ikirano. Tukoska bosio manchumo rigereria nigobono murikito Vincent Monda agotoigorere mesema yakurwe nsoko ase enchira yobo ikirano asogotomanya hegati yabananchi nigobaganda tugwesokya na kurwe birengereri byabo igoro yogosira kuyo kabero mu waziri monene aiga Kenya Mheshimiwa Raila Odinga seba kwanire safari yaya anyara kobaga kurwandra ense eneke oborai obuya nabego kwenekya buna abananchi nkwenyorera bare obosibore bo kwenekya emeroberio yabo agotomanya ase enchira yobo ikirano. Ni miaka 15 yaitire kurwa Kenya yachengereta amachika maya yo mwaka bwechirwe 2010 amachika ayo aretetwa monanya gusira umusikiraira Amolo Odinga nigo arorekanire ko aba Kenya chinguru echo chikorekana chitarenga roro kurwa bumagega ase chiserikali chinde chapter ya kana yeri chikolia Kenya ensemo ya 33 nigo keromo Kenya abwato bosubule bweliugiriaye kugicha tatebo bolimo nabo igo gusegeta chisegi ensemo ya 34 nero niga ko abaralia nabo igo chinyomba cyabo chinguru cyo korega siyo boralia chitari go turbanirwa nchera chinde amachika yonsi ekara kulingolirwa nigabekira aba Kenya amo nakoba eliugiriabo ekera aba Kenya bagasaine goichana ogosira kwa Raila Amolo Odinga Wycliffe Ogega nere niga ichane togosira kwaye abwa saro yo mobo olio gochengera ayara maya alienya gosira Raila Amolo Odinga aretete gose arwanirete Itanga ni pinta ketokorwa pole yana se familia ya Raila ase nyenjo no muraitu asigete sana okolire binto munaboneke ndongo mwinyora number 1 no kolenta multiparty Kenya nero gerire twasikira twa kolenta bage constitution yenya ibona igatogutumia muna ba Kenya ogendo gende ndatebe gwitira ase Raila Odinga twabere tokonyora obusibore gose freedom eri togoteba kero tokonyora guchimaegaga ngakinere nonye mnenyenje chichensi chia soka chigokora maandamano etari gotoka nganga abantu baitetu abange ninyo none ngake kero gochimaegaga kere ngakiri yarenge serikali omuntu gochigokwana egento igagwata chuga guto tori gokwana otachiroko gorega gwasino no koimuke lakini bono turu papa twanyorira obosibore none munabona ego bosibore obwa media ngokwana aga gwetera media bono obosibore igoto gwetogeri papa na egasi akorete nengia alafu obosibore bwa kabere wetera se constitution ya 2010 obwo goteba naki na bomo umwana inchi ogosoka sama gosaroko wandamane ya mani otari gosari gento kia muntu igo twanyorira obosibore igo tena ayonsi gakorekanire gwetera se Papa Raila Odinga chinguru Raila Amolo Odinga ari gutumeka iri gusuguma serikali gosechi serikali nigo chiare kororekana chikogo kya Kenya abange anene muno ekera gukwana igoro yebirengo byobugima gokonga egento ari koroka economic recovery economic liberation of Kenya ukombozi wa tatu ukombozi wa uchumi bono ogusira kwa Raila Amolo Odinga nigo ekororekana aba Kenya babwatire na maisugusu egento bagoteba buna nero uri kubabwatisia ekera aba Kenya baikire nsinyo korengana na Ogega echama ya ODM tebwati bugima kurwaiga gocha mutwe siasa bono kerongori siasa ya Kenya gocha mutwe ando je na bono siasa teyo nojo senji gotwara siasa ende esenjo bono kerora ira rengo nere ero uri kugera siasa yaba eyenyenjo ose ya renta amana bono mutu atindo jinangi yani tindo jisiasa kero kurigereria epatie ya to ODM
gusiraire kiongozi kimuna arenge chinguru chiri abwate tindo china muntu narara atigere muntu tayora asa bikoroto biri byaje yani naturigereria Afrika ngima muntu tayora asa bikoroto biri byaje. Evanis Ogato na yomo bwa Kenya balia bali no kwegena buna nyagusira Raila Amolo Odinga na alete tobusubule bwa Kenya bakogokera twasiririo mugambi obwata maono nandi obwate ebirangererie bia ase Kenya orete demokrasi lero ntukunye kupinguna dikare abantu bakabwati basiekeru kina babo chochi moseti anyona bagasiekeru baitwa ere buno korra kwaye balia bagwakira matitiri eserikali tibaguche gutwara chinguru buna chiria Raila Amolo Odinga abwate opposition yete gutwara nguru nkongu mune ya Raila abwate yera achire ere te gutwara nguru ya Raila lakini opposition yera ache tware chinguru chire chinkake njiko bino cyo mugako gyara mbaro baraje bakosune serikali bakengako echame yo ya ODM eyo yarorekanire gutwara Eliansa nigo nera ari no kwegena buna bakobekana amo babwateri bagali abene elio gusukia ekirenga kie chame yo gocha mutwe buna kelia Raila Amolo Odinga abwate okumanya kwane ODM kuiranere ase chinguru cyo mwana ODM kuiranere buna yarenge nandi bachore kiongozi yako getaigwa kirumaditiria noko na kugochika kwaye gochese balia banjete chame yo ya ODM ingote bya bana ODM ndogwa moyo una baba uchire unde to ya moyo egera ko tuyabiro moto nyore kiongozi okubwati na kero cyane tutokia chinguru na tuyate baba chinguru echame yo ya ODM yaberege koiremeri emergency ya Kenya ni gobona abange bagotema kubayena buna nyagusira nero maete buna ale kogera gosekoyegendia korende monto ndebensita yo ranyimukie kibagendete kumulera abantu nigo bakumuleka mono bagoteba siasa chia Raila Amolo Odinga chiaelire nonya baroki wabaye buna Junet Mohamed Simba Arati Edwin Shifuna Babu Owino Hasani Joho na banda bange bali kubwatia chimbaratero chiaye. Waswahili husema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Vincent Monda, Ensoko TV. Mbiamono murikito Vincent Monda na roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchu murigaria togosuka bosio ni gobono Mheshimiwa Fred Matiang'i yokabaire umwaziri mukuru na boigore neganga yogo chakoriye kergo kyo buraibwense aiga Kenya niganyare ko bakagwesoke na kuruko boria gochase abananchi na boigo abarai bali bachorense yobomo bwazimio anemone kyamakeri ya ODM ikyo Mheshimiwa Raila Odinga arekora banyare ko bakoene kyabuna nkobeka bari mirobero yogo tigaramo eri koene kyabuna nkobwato kabara maskani gochase umuske Raila Odinga nigarenge ko yakwanaiga kerekerana ase homoiga bwe kanisa ya moyega Adventista Milimani ase omoche Woyugis county ya Homa Bay. Of course, many of you know he's a Seventh-day Adventist. Even in our wildest imaginations, thought that we would come to this point, that we are talking about Mzee, our leader, in the manner in which we are talking about him now. But as believers and as people of faith, you know this. And I love, Pastor, and what you have talked to us today, that when we come to tough times such as this, let us keep hope and know that the Lord is present even in tough times like this. For us, those who worked with Mzee, the leaders are here who have worked with him. Janet is here, who was practically raised by Mzee. We pray that the Lord strengthens our leaders who have remained behind, so we can continue the journey of this life in the manner in which Mzee wanted. So during this morning weekend, we also are saying Pole and bringing our condolences to us here as family, to the people of the Nyanza region generally, and we pray. I want to plead with you, my brothers and sisters, that we hold special prayers for Mama Aida and the family, that the Lord comforts them, keeps them together during this tough time. The second group I would like us to pray for are the elected leaders of this region. Very fortunately and blessedly, Mzee Baba grew up strong leaders. All our 6 governors in this region were elected on the Azimio ticket. Some of them are very solid and consummate politicians and leaders. Professor Nyong'o,
Governor Orengo, your own governor here, my sister Gladys Wanga, and all these people, the senators who are here, the 6 senators from this region, including Senator Nyonka who's here, and your own senator here, Kajwang. Again, group of leaders that Mzee has mentored. For someone who worked so hard to grow leaders, such as Baba did, it will be unspeakable shame if all these wonderful people are not able to come together and move this region forward. I have no doubt in my mind. I have faith and I trust the Lord will strengthen the hands of these brothers and sisters in elective positions. All of them, all our governors, all our senators, all our members of parliament, all our women reps in this region, and all our members of parliament, so that as a great tribute and honor to Baba, they stick together, keep this region together. Tukuska bosio manchumu wadigaria bosio ubwemeroberio koenekiwa ase mheshimiwa Raila Odinga arachigotinde kwa ase enkaya yaria Opoda Farm constituency ya Bondo e county ya Siaya nigobono humurugioye mama Aida aesokire na gukwana nabarikia mangana asasa biroboto ereru bosio ubwemeroberio irachikoenekiwa ritukoria ankyo nigobona atebire humorembe nigobwente koenekiwa ase karibuna mheshimiwa Raila nigarache gotu bosomoiga oye nigorache gotwara abageni abange besiko. The situation that we found ourselves in today, none of us knew that the time had come that my dear husband, Raila Amolo Odinga, was going to leave us. But since the time has come, we have to deal with it the way it is. I just want to make a small statement concerning the situation. I know Raila was loved by his people, his family, his community, his party members, Kenyans, Africa, and even many parts of the world. The way I'm saying this is because I've received condolences messages from many, many parts of the world. And tomorrow I hope I'll be able to read for you. Now I want to appeal to our people. I want to appeal to our people that we must mourn Raila in peace. It is a solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner. I want to appeal. I've been to many international funerals. I was in the funeral of Nelson Mandela. I was in the funeral of Winnie Mandela. I was in the funeral of President Magufuli here in Tanzania. It was a solemn occasion. It is only through the still voice that we can be able to hear and understand one another. We are all somebody, but God is all. So let's have peace as we mourn Raila. That is my message. Thank you. Mwancho murigeria uyo mama Aida gukurwa ebirangererio biaye bosio bomoroberio kagire kone kiwase getikeria Jaramogi Odinga University of Science and Technology ritkoria ankyo abaigo ukwanira yo abarike baito bamangana buna na Chicago kumanya mbaikirana ase county yo ya Siaya kubwatirira hemiroberio buna yagendera rituko ria rero na baigo hemiroberio rache kone kiwa rituko ria ankyo tutarasanga na Caroline Mausa inda tumanya se chinga kechiga hemiroberio ngakegendrete oyo minto Bethuel Machini nasanga negati yabamenyi kurwa senseme yo homo basorero abaru birengere byabo na kumurera mheshimiwa Raila Odinga se enchira yabena sabange ba motogire asobora ibwaye tikaturatekerera chinkwana chao Manchumurigelia nyarani goture chinsemo chia Bondo Opoda Farm ekartagantuko ligeridia nabo kumanye birengere byabantu abana namono bayikiranire elikurigeria omubero yega naringe nabake ba kunya gusanga into iguro ya amoni ba amore baba ikiagari tsikuria ne ori abeke twensemo eri kurigeria omubere o Raila Amolo Odinga
Umesema umetoka Nairobi na hujapata kutazama mwili wa baba. Wewe utasema nini? Usema ukweli, sijawahi kuona mwili wa baba na siwezi nikasema kwamba ni makosa kwa sababu sijamuona. Kwa sababu ya msukosuko ambao ilikuwa na wageni walikuwa wengi na watu pia walikuwa wengi, raia walikuwa wengi ambao walikuwa wanatamani kuona mwili wa baba. Sasa mimi siwezi nikalaumu kwamba imefanyika makosa kwamba sijamuona, kwa sababu ni mtu nimekuwa naye muda mrefu na kama kiongozi wangu, na mimi wakati wote tulikuwa tunaonana na baba. Kwa hivyo siwezi nikalaumu chochote, na mimi nashukuru, nasema ni asante kwa sababu yale yamefanyika kwa serikali na kwa wananchi wa Kenya. Jambo yote mimi naona iko sawa, sioni makosa yote, kwa sababu mambo yote sasa iliyobaki tunamwachia Mwenyezi Mungu, amrehemu, aweke roho yake mahali pema peponi. Hayo pekee yake ndio tunashukuru. Wewe labda maoni yako ni yapi na utueleze kama umeutazama mwili wa baba? Mimi kama jenzi nimemuona baba. Nimengangana lakini haikuwa rahisi. Nimejisqueeze nika make sure nimuone Raila Amolo Odinga kwa sababu yeye ndo kiongozi wetu. Yeye ndo kama rais wetu, na hata saa hii tumebaki hapa na huzuni. Hatujui kutaendaje juu sasa ameenda, hatujui kutaendaje kwa government, lakini tunatumakia broad based government itasaidia. Labda waiendeleza ama waiacha tujui. Na get kitu kama hiyo. Labda mama, wewe utatuongeleza umepata kutazama mwili wa baba? Angalia uko nakusikia, unaangalia. Naanza na jina. Hata mimi nilikuja hapa kuona baba, nikikumbuka ile 207, ile kitu yenye baba alinitendea, ndio sababu niliona uchungu nione baba. Tangu nikuja hapa asubuhi sijamuona baba. Sasa mimi naomba Mungu aweke roho yake peponi. Labda wewe kaka kijana, umekuja hapa kutazama mwili wa baba, umepata kutazama mwili wa baba? Nimepata nafasi kumtazama mwili wa baba kwa sasa, lakini haijakuwa rahisi sana. But what I can say, nimeset Raila Amolo Odinga free, aende akadance na Angel juu. Yeah. Apumzike na amani, tunampenda sana. But let that spirit remain. Na kama ni ndoto mimi anitumia mimi mwenyewe, aniambie leakage mali ameacha wa Kenya, nitasonga nao mbele kama JNC. Thank you. Labda kwa maoni yako ni yapi kama kijana umetoka umekuja kutazama mwili wa baba siku ya leo hapo Poda Farm? Maybe utaongea nini juu ya baba? Umejua baba aje? Baba, I'm Steven Onyango Gutu from Kodumo, Barkugo village, hapo karibu na Nyamira. I've come here to mourn with the people of Kenya today, to mourn Raila Amolo Odinga as my brother. So it is not easy. Sijapata nafasi hata kumuona, hata kumtambua mwili wake, but kwa upande wangu mimi nasema I'm an athlete, Kenyan athlete from 1995 till up to date. So mimi nasema the condolence to the family, friends and relatives. I hope that we will get another man like another king like Raila Amolo Odinga in this our Luo Nyanza region. Have a nice time. Asante sana. Labda we mama, umekuja kutazama mwili wa baba, umepata nafasi ya kutazama mwili wa baba? Ndio. Kwa majina naitwa Rita Akoth, ni mkaaji wa Siaya. Naambia Wakenya wote poleni, pia sisi tumeumia, pia familia. Nimepata nafasi ya kutazama baba. Ni baba yetu, baba taifa. Tunaumia, tuna uchungu sana. Nimejivunia kuforgive na kumove on. Ametufundisha vitu mingi sana. Ukabila tuachane nayo. Mwanzo hii barua anafikishia Wakikuyu. Wakikuyu wana ukabila. Baba alikuwa anajaribu kutuunganisha, lakini wamezidi kukuwa na ukabila. Tuacheni ukabila, tujenge taifa yetu. Hii asante inaendea kwa Ruto. Heshima amepatia Raila. Tumemsalute. Hii heshima yote amempatia. Tumefurahi sana. Ruto 10 bila break. Tuko nyuma yako. Asanteni. Asante sana. Umwancho muligelia negati ya moni ya abo menye benseme yigaja Siaya abachire litukoria rero bene ime yo mugondo Poda Farm eri kunyaka wa kuligeria omubere onyagosira Raila Amolo Odinga nyara bange banya ko bagukwana yo banya ko bakumurera omusikirairo Odinga buno yo mo wasigati wabarai banya ko bagakwene kinga amange asense yaito ya Kenya anamano asebona banya ko babakobolia eserikali anena mono
gochichamo na kubeka omorembe chinga kichonsi asiba mwakire omorai bwenso moskwiri Ruto ngambi yamono asokone kinga ngoto ngosengoene kiare okwene wa kwae nyagosira Raila Amolo Odinga asenchira ebwenrete ntukunya kabatoko enda gosanga nawe menyekura sensemeiga ya Siaya Opoda Farm egere tunya kabatokurigelia amoni amange babwate kubwatekana na esabari ya iyo mwere ratukunya kabaga okorekana litskuria ankyo asensemeiga wikaga bwase studio kwira nitore korende kogere gosanga ayanda manke nche nigongoro ko Pethuel Machin. Mancho morigeria huyo nomurikito Bethuel Machini osanga negati y'abananchi korwa ase county eyo ya Siaya naboigo ase ensemo yende murikito Caroline Maosa nere nanyara ko bakagosanga negati y'abananchi bande unenchira moyo korigia kubwatia na kumanya hebirengerero byabo bosio bokwariganirwa komoyega boko mwene muske Raila Odinga abo ritukoria ankyo tigaturageria na aria yabasanga no murikito Caroline Maosa. Mwancho murigereria bwen Soko TV ni gongo gochire ya Masai ya mokorwa somo gondo bwa Opoda Farm korwa iga ase enkaya nyagosira Raila Amolo Odinga bwasina beregi ngotara na bego kwana negatia baba kolera gaiga babaire bagotweresa igore amagomba abo anene mono bono ni gontagete tobeto kwemanya igore yekemira ekekia luo culture igiyoko mwenya oyo babaire gagosira ninde negatia bagaka gaiga babe bagotweresa buna bakonyara bakora. Karibu sana kaka, ningependa uanze kwa majina yako alafu tueleze je ni taratibu gani mnaweza kuwa mnazifuata ili kuzika mtu. You can do it in English, it's okay. Utaanza kwa majina yako. I'm Lawrence Ayeko. I'm from Homa Bay County. So here we are at Opoda Farm, the home of His Excellency the former Prime Minister Honorable Raila Amolo Odinga. So that's why we are here, because he passed away. So we have come to mourn with the family and the entire Kenya and the entire nation. Yes. So when a person has died in the Luo culture, how long do you take to mourn the person? Now first, in most cases, when a person dies, we usually take 2 weeks to bury. That's the minimum for those who cannot afford. But for those who can afford, it can take 1 week, which is the so minimum to us. So it depends with whatsoever you want to do. What next? Now, when, for example, this, in the case of Raila Amolo Odinga, you see, according to his will, he only chose that he should be buried within 3 days. What's your opinion on that? The opinion, we cannot talk about the will of a person, because that's a right for every given person to have a will. But the will was too short for the preparation, and the will was also too short for Kenyans even to come and mourn him the way we wanted to do it. Because according to us, we expect even Raila Odinga to be taken to the ODM zones, so that's the meal zones, especially in Mombasa, those sides of northeastern, and we expect him to be taken to western in Kakamega, and then being brought back to Nyanza in our counties, because those are the strongholds of Raila Odinga, and we expected everything to be the way we wanted it. But now, because it was a state function and the will was there was nothing we could do, but we could just accept the situation, and that's why today the government has done a good thing by doing everything at the shortest period, but all did not go well because things are also being done at this time. So we thank the government for carrying out those expenses that we could have taken as time. Yeah. Now, maybe in this case of Raila Amolo Odinga, maybe you can tell us 2 or 3 things according to the Luo culture which you do to mourn during the burial ceremony. How do you usually do it? No, in first case, in the longest period, we used to say that if a person dies out and is being brought, we used to pass through the fence, not through the gate. So that one, it could come that way. And then if the person was brought by the vehicle, then when that vehicle was going back, we could give it a chicken. So this chicken was supposed to be thrown away after passing the gate. Then after that, when the time of preparing the grave comes, then we could use his brother or other people to break the ground. But today we are using the church as a symbol of saying that we have changed and we have also gotten Christ. So that's what it's supposed to do. Then after that, we could take some periods
Then there was something like cutting the hair, a small sign, which could be done to the family members. That one could take after 3 days or 1 week. Then after that, we could be having what we call it teruburu, which would be taking even after some 2 weeks. Then that teruburu could be taking place. Sometimes it has been passed by events. Then we could be having a certain period of having something like inheritance, where you can have your meji and come and get into the house, which depends now today with the family or with the person that is interested in it, but not a must at this level. You've talked about teroburu. You know, many of us don't understand. Maybe how do you usually do it? Maybe you can highlight it to us. Teroburu is something in the period of the morning season of rakobaba kumutinde gakorende nanye naboni gatebire buna egatie bikoro biri barego bikora bwasama tukama egabyabere bigwetwa nechingaki korwaiga ase omochibo poda fam tokendere kokoba mangana aye mase yembona kobaga gokorekana korende go ikaboni gani gondo chebuna lire lya nyare kobali gosareka bono ni gotoroche embura yabeire kobage gotwase chinseme chiga korende ntobeto komanya amange korwaiga opoda fam gikoripoteria amayemene Soko TV Eliateria Nemausa Caroline. Asante sana. Ebirengererio mwanchumo rigereria unatuachika hukumanya hayonsi nemero biregenrete koeneki wabosio omoyega omonene bokomwenia homoske Raila Odinga murikito Wycliffe Orenge nera sense moyende ase hensemeyo ya Opoda Farm constituency ya Bonde County ya Siaya nera nasanga negatia bananchi erigosangiria ebirengererio ao igoro yomuroberio oyiga omugima hukagire koeneki wa litkoria ankyo. Biyamona sana Clinton Nyondigi kurugaga bwase studio chika kichinga bone chigana wago tukunya kubato kumanyimuna nigotore ase omugondo nga Opoda Farm yogotoka sensemo ya Bondo county ya Siaya abwa somuga Raila Amolo Odinga uyobere omuga kumutini kigima onyarako bagakolenda aba Kenya sege tambe agoche kwenigwa kurugaga sensemo yego mwancho murigerera ningani wako manyanga chinsemechi nigo obolendi nigo bobekira asenchire ndo kigima abwa sabanta bagabana mubaroche gabayigwe bali no mugoko nande bali no bali mubone na senge nchona nigo baroche nga serikali ya county ya Siaya amone serikali ya nene nigo erendete sana omubere bwo mugaka baba Raila Amolo Odinga kurasa senseme yega ningani abantu abaganya watu tabe na kina kibaroche ansemo yobolendi ina kiboga ndeta senseme yega labda niongee na wewe kidogo ili uweze kutuambia kulingana na wewe unaona mambo na ulinzi umewekwa vipi katika hii? Ulinzi iko sawa. Tumeona mzee pale. Tumeshukuru juu tulikuwa tunadhani itapita kabla tujamuona hata mzee. Lakini tumemwona mzee kabisa na ako sawa. Na niangalie huku. Nimeona mzee ako sawa, ulinzi ako sawa, vitu ziko sawa. Chakula ndio hakuna, bado tujakula mpaka sasa. Tunakunywa tu maji. Maji pia hakuna. Maji iko kwa tanga lakini kupata ni shida. Sasa tumeona kama ngome zimeingia mingi lakini tujue kama watu wakata ndio wamekwama. Lakini wewe umeweza kuona askari aina gani katika hii? Wako tofauti. Juu kuna wengine wamevaa hizo nguo zao za kalakala. Wamefunga mpaka macho. Sasa wamekuja na tiaga vitu mingi wamekuja nayo hii area. Mpaka hizo nini? Hizo nini ndege za red za kubeba mzee alibeba na ndege za hiyo nini ya Air Force. Labda wewe wakati uliweza kuona watu wakiendelea kuona mwili pale kulikuwa na furugushani yote ama bado watu wanaenda kuona watu wanaenda pole lakini ukifika mahali inafaa ufike sasa kuona mzee utakuwa na mguu unakuwa on toes haraka ndio upite. Haya ni baadhi kati ya maoni. Nataka kuongea na wewe pia kidogo tu uliweza kuniambia kulingana na wewe unaona mambo na ulinzi katika namna gani? Ulinzi iko sawa kabisa. Mbona ulinzi iko sawa? Tunaongea sana tujakula. Kwanza mimi nina kiu. Nimelia sana sijapata hata maji ya kunywa. Yaani stomach ni tunashtaki tu ndio na shida kidogo. Mtakula sawa. Jensi labda unaweza tuambia pia wewe umeweza kuona upande wa ulinzi uko namna gani, askari ni aina gani ambao wako hapa na wewe unaona kama serikali ya Kenya imeweza kumpa Raila Amolo Odinga ulinzi aina gani? Wacha nianzie hapo kwa serikali kumpatia ulinzi aina gani. Ya kwanza kabisa mimi naweza sema kwamba Raila amepewa ulinzi pasavyo. Hata kama ameaga lakini amepatiwa ile ulinzi ya mtu bado yuko hai. Ya pili nataka niongee kuhusu mambo ya ulinzi ya boma.
Okay, ya kwanza kabisa mimi unajua mimi ni mkaaji wa hapa kutokea kitambo. Naweza sema kwamba tangu niingie hapa kuna walinzi aina mbalimbali. Hapo tumeweza kuona KDF, tumeweza kuona wale Kenya Air Force, kuna wengine waliingia hapa mwendo wa saa 2 asubuhi, tena wakatoka wakarudi Kisumu kulikokuwa na viewing. After hapo tena tukakuja kuona wengine walikuwa sijini Kenya Navy asubuhi. Pia waliingia hapa mwendo wa saa 1 tena wakatoka. Alafu kuna wakati fulani vurugu ilitoka kidogo kwa barabara pale. Kuna wakati fulani vurugu ilitoka kwa barabara pale asubuhi wakati kuna community iliingia hapo na ng'ombe kwa wingi. Alafu unajua kuna wakati ikifika wanakubalia wenye wameshika ng'ombe ndo wapite. Alafu sisi wenyeji tunakatazwa kuingia. Unaona? Alafu ya mwisho kabisa mimi naweza sema kwamba unajua kulingana na sisi kuna vile tumezoea mtu akifa yani tunakuja kumon lakini kuna ile morali unaona. Lakini leo tumenyang'anywa hiyo morali sababu mimi kama jirani sijapewa ruhusa ya kuingia, imebidi niingie na vichochoro sababu mimi ni mwenyeji unaona. So tunataka tupatiwe hiyo freedom tuweze kuingia sababu baba alikuwa mtu wa watu unaona. Mimi hata wezi mimi sina shida hapo. Mimi kwenye niko na shida mimi sijakula unaona. Kuanzia juzi tangu niingia hapa ngoma iko tuna dance lakini hatufanyi nini? Hatukuli. We want to eat. Tunataka tufanye kile sababu baba ni mtu alikuwa anapenda wao. Asante sana. Yes, we need the food man. We need the food. Naona hapa kuna jeshi ya baba. Naona kuna jeshi ya baba hapo. Unasema namna gani mambo na ulinzi umekuwa namna gani? Jina yangu ni Solomon Tabu Kisuge. Kaka from the country. Hapa wajesu napiga wananchi sisi mat lolote. Mimi nasema hivi watu ya majeshi KDF napiga wananchi from the country iko here. Na labda tuambie wewe umeweza kuona na mimi chenye kinaniumiza Raila ndo alikuwa anapoesha jenzis koro sanilit nani kare Raila dikoro dikwenga jenzis Raila mane kwa jenzis kidogo tu tusonge nyuma uko ndani wana tusukuma na bodi mwenyewe sijaona hiyo bodi wana tusukuma uko ndani. Alafu ya pili hapa ndani kama sisi kama jenzi tunaumia sana. Wale Elvis Otieno ana wodo baba ana jo baba kisugo siri ana adoko kama ana jo security wao hiyo mwana na baba kama hapa jana tulikuwa hapa walitusaidia tinga ndio ilikuwa inachimba kaburi. Hiyo inamaanisha Raila alikuwa tinga. Asante. Asante sana. Baba ametuacha mali pabaya. Bado tuko ngangari. Haya basi. Acha nimalizie. Igaba chirekolero mugakarera mu Odinga sense meje ga poda fa wanya kwa batebanga ense mu yobore ndige vekire bya kigima ablo asabako serikali yo president William Ruto alitukolia mambia negara chikwa SK na kigima garako tikokenda kwa letu kwa riko katika soko timu kwa Mwanchumo rigereria ebyo nebirengererio bigati y'abananchi handake korokana no mogoko na bande nebirero lakini bagotebanga kiromonto nabwate enchira yaye yokumurera oyanyate ko bakagwanja huyo siririe hobogima bwaye baesokira sobonge na korokia amagombabo korendase obotko oboiga na raria ya agendrete inyura bari kibaitu bamangane basangana abananchi abaiga chinsa cha mapema korendase obotko oboiga umurikito Caroline Mausa agosangana into gotumanya emeroberio ngaki agendrete abananchi ngaki banyare ko babagotoerera na boigo asenke yo mwishimiwa Raila Odinga gwikira chinga kechiga ngaki emeroberio agendrete tukure na gaiga tunyara ko batoko gendra nenkwana yaitobotko bwarero
Omwancho murigereria bwensoko TV nigo togenderete gusangana gati ya bari gaiga senka ya omogakanya gusira Raila Amolo Odinga aiga chinsemo chio Poda Farm ime county ya Siaya goikabona mwancho murigereria niga babakorwa ebiro baba naboko bagokora goikabona abantu bado nabange ase chinseme chiga abange babo mbaranyara ko baba koyorigereria omubero nyagosira nonye nerire ria sareka korende nyasawe beire gakobanjira embura yabeire gegokeana nonye nabege sunte kyabere gegoswa mbagenderete bado koyorigereria omubere onyagosira bari batanyora ribagari abenerio koyorigereria omubere oyiga mbabwekeira ria chiskirini sikase bagenderete korigereria yemase yemo ekekegenderete bono nigo barachi korigereria omubere ogoika chinsakero montabe gagoisaneka buna onyarire komorigereria baba korende nabatwabe togosanga bukare nigo bateba buna mbanyora tiri bagari okoyorigereria omubere oyo igonya gosira baba Raila Amolo Odinga okoba nigo bagoteba buna nigo kongusana na gwachi kwa banae gatiyo borendi obonene bobekire iga ase chinseme chiga ningendere gokoretera amange buna kunyara ko bagakorekana kurwa chinseme chiga chia Poda Farm buna kokoretwa sole na incho murario Caroline Mausa yandere kurigereria Ensoko TV onyara konyora mangana mange eyema seyemo biyamono Clinton Ondigi Memono Caroline Mausa mwancho murigeria hoyo Caroline Mausa gokurwa sense media ya Poda Farm constituency ya Bonde County ya Siaya hogotocho rebi chari agendrete kone kiwachinga kechiga inyoranga no bago chigosanga na intwe no bako butaga gobutko no begorit koria ankyo bachiko gendra kubwateria hemeroberio yonsi kurwase ensemeyo higoto gotomengora senchira ya bene gochia siamate abo basani bo mweshimiwa Raila Odinga nyorobutko bwarero mwancho murigira ntochigo tware nkwana ya bene no mwakili Franklin Mokaya hoyo nyare ko bakago ikranase studio ende tunyare ko bato kurigereria esabari ga mweshimiwa Raila Odinga anyare ko baga korwandra nemono yokonekia obosibore bwechinkwana obosibore bokwenekia hemirobero nebane yoburari obuiga tokendete kwenekia negati yabari bari barwandrira segesongo bagotebanga the democracy space inyuranga ense ya Kenya. It is a democratic space ase igo turache gosanganera tumanye sabari ga bunero mwakili ngakiaberega kuyirigereria naboigo kero mweshimiwa Raila Odinga akoeni gwaritkoria ankyo amatuko hagocha ngaki obosiboro bwega bogochiko gendra kwenekiwa higoto skare gendra gutubwateria korende diganto mengora ya bene gochia se eamate ya Ombochi ase okomosiria Peter Ombochi oyo asabange ba manyete buna senator omobwatani bwa sector ya bodaboda kurwa se ensemeria yegesa Kisii Central hebunge ya Kitutu chache South ase county ya Kisii eamate yombochi yonsi togotoma engora ase komosiria Peter Ombochi keremero biriga ndate yokonekiwa chinga kechika chobo kendo nchenkoro kwa Clinton Ondigi tokoromo tumokomoke ngorena sensemo ya kabere korena tore no mwakile Franklin tonyarko batoko gendra gosanga manga ase sabari ga yokomorera nemero biri yokomwenia muskira Raila Odinga. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochasa obogima obwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingakare icyobutindo kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro
nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene. Aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro. Amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana. Chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde. Nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira. Asamange twakere simi ase namba 0746211764. Gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia. Rigurito neriokokera nigoto kobera ekero kuagurire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Ayetata suka, ayebaba suka, aigase iton suka. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka eko n'ibintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetago isirwa nkondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Ouru Superstores yonyore vintevi. Nugari tiko kurubu agachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aserigori oraikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umucho Nyamira. Samange twakere migwetere namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori. Iga no Viki Hardware ego tukarega tente. Uko bari gani mwensi asa magori alinzi.
warusire gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwate phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kore talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gusa twakirisi miase namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Mwanchumu rigiraria karibu sana se ensemega ya kabere ya mayakuru ensoko chinsa isato tunyana ko batugo tware nkwana ya bene heyo ya chakire uromega ye chikamera nonye tutarasoa ase embeo ase studio ninde no mugani umwakili Franklin Mukaya orache konkonya gusanga na kone je gutabukia ritukeriga ria kabere go chio mwerio ase sabari yo mheshimiwa Raila Odinga hiyo kagere gwikira omweri oritukoria ankyo ntwasanga abo no mwakili Job Enyasimi aho torigeria na gutumanya makego kubwatakana nemeroberio ya matanga na kiakone kwa state funeral nande ningo hore entitled kwa state funeral na bono mwakili Frank Onyare kobaka gwikega tusange about democracy hiyo mheshimiwa Raila Odinga amanyire asobonge asokurwandra okwene kyabune byamanko babire binge ebitaseni byo bari nkonyora biro bosibore boko kurwa chinkwana abana inchi nkonyora bare amangana abo amange yokwenekya ensemeri bakotebanga bill of rights. Karibu sana wakili. Bima tima idinga ingo chakera sengencho imete chikobyo begete ne chinyinge aya no wakili aya no mogosori aya no mwanasiasa aya no musayo muraibo basaye lakini rende generally nganjira somurubire gankuruke homo wakili. Karibu sana se studio chito. Bia mono asoko ndangiria na ende matembi yote y'abantu nga mogani 001 ya se studio na by the way na kuigorete enkwana gaiga inje ngwamya marabwani by the way kuru igora meroberio of course ya beire geko gendro byo koboko kwa kora no kugoseboki na boko mukwana mugusi omwarigania se enkwana ito yare mugusi ndete okwaninga bwa rebia no turasebirero abyo kumusiria umoriske Raila Odinga abange baito twakinde to maite no murai twakine to maite nganero tutenderete unagusi abeire ODM zone na ende bono buna turiga ndugate amayanda manene igore tutegere kwana igore ya Raila Odinga no murai Raila Odinga no muntu wanire machika itu ende ngakinga itoroje mutwe gochia na lero mugako yasira bande tote mu Singapore sana sugusire mugaka aende pole asogosiria omwanyane ODM oyo okaransire tekero gotnate na Nkisi county bone ko mugabana no ODM ababunga bangu baitu na ODM ikonto gwata mayana manene na ende ngwete bya pole na mu Singapore sana. Thank you so much. Karibu sana bono wakili totara chaka senkwa na yokorigeria hanemana se ensemega ya democracy hitu kuri Jumatano mambi ngai kwarenge nandikire mirobire yanya tukobage kurarigwa nga mheshimiwa Raila Odinga Onyare koba kagosire obugima bwaye ngaki kwanya tukoba ko receive this report eri murebire ne koba ingorara kinsa cherete naboka kinsa cherete ono ngakire simi saa moja na kamera ku Franklin Mainga wandenga ya exekia ya koreki kia tika bwana ngoka Twitter ka confirm ngane kene chingumanchi ale kunya kukwano byo bantu kunya komwanya bale nginga mwakatalibia wakera abantu are close to baba bandenga ya narolete lakini tarakoraki taraba tarasira ono lende njano na lendo na araire ngabuka lende nenje ngia ngagete sana nakire chikura mara gatatu
naende marai gatatonsi muntu nakiri Raila Amolo Odinga umuntu nabwatiri burai bwaet nabubwatiri sana ibintu mbira okora ntari kuigwana na birobyo mbira akorete nari kuigwana na birobyo lakini no mwanga no tamwanja kene ngiringa Raila Odinga no araso umagwaitu onye ko mwangite no materia taria no ko mwanjite no materia taria igo effect ya somo Kenya yarenga somo Kenya ondibwensi lazima na korteki na manyite Raila Odinga naro ende kento kegendrete no kayanjite no kayanjite muntu kete kire unakire Raila Odinga emirobrio yaye kegendrete bono tigato cha sense meiga kusaba kwa biraye no mamanyubiri chiko kero kurigeria amachiko yensi ya Kenya na nemono ekatiba enya ntu atwarete ogotema guko yige ko yakorera amaonchoria chinga kichiri cha maega kurende bagatina bakongo bagateba ya ekatiba igate bwento ko amaonchoria igikoma ko bwechiri ubere na 10 bakayerwandra ekatiba enye gacha ne banko mega guntu abwate ase system rio bora ya bwate kiame kemo mushimwa rere negatia bali barwandrete ko ene kyo bosibori bya mebinge kero ko kwandra ensemega ya democracy na kyo koma chorere bicho Mheshimiwa Raila Odinga kintu mkeyogia kia chira sama chiko yense ite ya Kenya kitabu atiri Raila Amolo Odinga tochakire no ene bintu biri bibi abete kero kunga deiza kuya takire ko ya 1982 Raila Odinga no ari mbaka tayanga no ari nge behind that akagembechera for 10 years akairana barakwirana 1992 akaswase multi-party politics na no arenga the people who are agitating for multi-partyism ikona enda no Raila Odinga is in that picture 1997 ekerma tetenga is a one party state no arenge kanu wakatayanga tikandu ase kiame kiane nsoke nienda kama sika fresh mandate ngende na kona mujumbo ndo wenzi akaresign from his party akagenda akatane party ya yenyi enda akabari elected Ugocha say the struggle for constitutional change ya bete 2005 ekero chungwa na ndizi bakata constitution yete teli na tonye tagete kero bate tenga go change bali and Raila was in the forefront wata ikibakinga constitution na proposal teli na tagete after in 2007 akachane ngendo yara kurunga Pentagon akaka kibakisko akaurwa uroje togaka na chimbunda togaka neme yabando ito bakakora runga na bakoreto akara abantu bakorereki abantu amanyinga ngwete wara mangi akaira na gatata rasma president enda abantu abange batemire koteba abantu bange batiyachita Raila batere batanga nero akoreteki nero gato karwana lakini kero kubule mu Kenya rigiribia na igibeirwe ngombe yane na achire bumuntu nyibire bweri obugurire chinsara twachakire kusona na chinsara muchagise ne ngombe yawo nonyero che no bweri oyo nyotanyibere ngombe yane kanga sibeta koreteki kanga tinchitibuo igo muntu sambete nse in 2007 to be honest is Kibaki lakini ndende Raila gatangaki sawa wabere president tikambe prime minister inze koreki etoerere 2010 this constitution yekelea chagete gwetu Raila was the first person gatanga hii constitution iko sawa abagera batanga kama baba amesoma hata sisi tumefanya nini tumesoma engaki yunga gete the current president William Ruto alenge side end we had a new constitution in 2010 fast forward to 2013 no arenge kinyanganyiro ya presidency many scandals chiabeire in this country umuntu tokire bwango kukwana Raila Odinga chakira Anglo Leasing Triton scandal nire hotel ya Lake Regency the Armenian brothers maandamano ya unga kira suku ngumu Kenya natakire kurwanirero okungaki muntu takira kwa bamuteningo Raila Odinga naende bono kunata iyo mugo cha gutora ukwana liyogirio mu Kenya according to the constitution kugera baraitu atigire na barau tari murayo gote imwende mwandamana akubwati agote imwende mwandamana utigara mwekare urigiriye TV Raila was a son of a president, a deputy president lakini ka bangira maandamano no ari the only difference ni ringa inumura katara maguru anse reno egari ya ime egari ya igoro eti agasi kurutuma mabaraki muko nyunere ikorera n'umuntu rwanirire nseye for the last 30 years chichikorekana naendo beire in the front line asokuranira mu Kenya Tetos kebosio fono to kwandre asense mega yoborai bwa siasa kero to gutwaranga
chinga kichamaega ubura ibwe ngo bwa siasa ndake tware konyoreria se gisungu bagotebanga the decent voice aithogo chererwa kwanyora kwa very detained romanya no very detained without trial ase miake etari meke una bara ya baga bake bagukina bage siasa inki babwente ku emulate kurwa sare na ndaso posiboro biga rwandrere nga democracy bono nero ase mwana siasa onde naboko koso mwana siasa onde respectively utarigo cherero utarigo korero kendo yons Raila obere muntu bwige kuba muntu omuremu yindi tanga takira osoma kura silera no korema that muntu dacha gotenga rasmo kwa nenjera gite muntu dacha gotenga rasmo akere muntu gite kura muntu dacha gotenga rasmo sasime muntu gite ense abono 2025 utakire ekana kwa ile obirengere biane ochonte bya one bya mono unkwanire mpaka manyenga njirende nimba nikorteki tindi bya irinde nkoreki ngoigwe igo obosiboro Raila aretete gosobosiboro Raila na basani baba korteki baretete utakire tobosuki mutu wake tutware ngende korumwa boremu bugwe kwana kisiasa no boremu bonde bugo change ense yaito gweterase etebe Unyore Raila onye bindombira kwanire since the year 2007 electoral reforms free and fair elections abantu baito twanjira nenga ekura netakire kumata nende gento kene takira ote abantu baito basome kurwa Raila enjireri abantu ba central bale kuimuka kira lituko baimuki bakaba ko tubakaba roire bagendete bakoraki ukwana liyo giriabo onye ndrio mogere gosomo kenyonde konyora abwatire enjireyo kangarara ni president mwana abantu atotanga ntoro DM ntuna abantu tu afele Raila because ekero chira lichigendrete no tokoleteki no tole lakini ekere ko banga genda bwate kura ngubwata dore chikura ekere ko banga genda akekura wayo konyora nga chira lichiare la chabata ndabange kura chenja akreteki njalengo kogera ndo atringa na bwata bano gareki ngubwale igaso murai ko sasa abantu baito bagusi ekini ntokolan from what Raila failed asige Raila failed tingiringa bantu baemba chiti kubwata kura baisane kangana korteki na gambete asa barai baito ambaye moras matenyole obosiburi bwaito bogukwana mboikeranete muri gukorana mpaka obosiburi bw'omuntu next yokoraki gukwana igonye nago kiri obosiburi bwane bogukwana mbora ikirana igo my freedom of speech is dependent or is incomplete until you also have your freedom to speak igekero murai otanjiti achira somuyega okomukirita kwana yemetinga nae wao chereiro busiburi bwa obugukwana onye kwa moro kiringa na bogo kiri umuntu mambi nawe koraki ogokiriwa ikoras matwamanye kwabera muntu nakwana ngento gyako gakiri bas mumanyenga ubusiburi bwane bugukwana kiri kengogeti mbogo ikirana onye tinda mwanjira kwana yakoraki yakongeche natutike kunya kwakane biranya asemeyega tutike kunya kuburugana asa matanga y'abantu tutike kunya gusona na chinsara igorwe murayigete kogera abo no Raila yakoraki gukwanira nga nonye mwa gechanire nonye mu gusindana ase siasa oliye kera kwandira akore nayango nyorori bakaria nayango mugechiore igonye kwa muso ndire nzara kogera kogechiri ayenga yote tagosone igona bo onye tayite komenya kolengana ne legacy y'umusikira Raila tumanye kuiterera kodanga kugitamo chingo mali mwana getochiro ramiroyo oyakoreki akiri buno mwenye no mujirasi mumanyenga mangana kyo kuiterera kayo kuitobote ngayo kutigo yo ndatangane sangapi ko chakwaragira ndio kora sibelionge gwatanga ya karasi balero njensi beralia mambe yeso ngo bakero ka tolerance yes Tiatonos kebo sebono to kwandre kega nonye umurandie oenegetie misase getikerie chigosori kyanyayo nanya to bakago tebanga embonere ya tokira sabara ibabono bako tumeka chibesa kugora what we call loyalty and following lakini bakatebanga mheshimiwa Raila Odinga here obofuasi bwaye niko bwarenge organic kergo kwandra se bono bosiboriga bo mwananchi konyora libagari oko Yoko ibwatani ne ebyama biryanjete bosomura yuria hacho to sasa ngichinga kichama ganto maite onye nkware gotera gite igobono you on the wrong side kero kwandra following iga organic nabari ya bago kinabono ngakyuko ye differentiate no bura ibwa mheshimiwa Raila Odinga siasa ya kale ngotebikwa nyotora iburu abantu bagachire getembaria
kiro murayo yuri bakoreki akwana mwembuluya they were having public debates aso montagocha otanga njente nireteke ubuli kwa maswali ukwana lakini matukaya siasa ito ya chenjiri siasa ya chiri ye mia siasa ya 50 nero ni siasa ya mochera na koreki nero lakini siasa yetu aligiriri twanyorenga twanchira baraya banda nduranja barayi babwate obokongwa sobongo ebirogo byo mu MCA rokyo mu MCA ngetageto umuntu manyitenga nambeyemo ngiyago cyokora bunge kobo umuntu minute minute inga nero cyokora ibintu bunge lakini takiro umuntu amanyenge kana chire kokori ibintalia mbwa mateki ntakere korosi na governor inda mangana nakoreki nsanga pito kucha kukwanera amangana yendagera nsanga pito kukwana amangana y'umwana inji lakini kugutuma umuntu ero maetenga nyamugabana tariko ngandagera komu impeach tole ndia maendeleo cha kucha sino kugere bintebye bingana arange ubwa mate bakorosi aya kwatumira umuntu bunge tanya ukwana lita no endimo asa ekero kucha koranga nari bune ne kera kucha kulikali etanga wakirekura ekero kwale umwakirekura kero tanga paranchi yoko se bintu bino mbi andrete bi ngwarengero tingu umuntu nachi kunyara korosi amachiko arankonye ekato complaining umubunge no akire yes as a finance bill koso akire no as a finance bill nkwarengero tingu umuntu nabwato kubwa koso kumanya ko gosomali chiko na kumanya nga iriko cha kubeta kosa go sign yakogere kiama kya koraki kyatebira ndoro umuntu namaite kwekwana ara chese barasa gusi abate nonye nari gete yes as a finance bill nari gete tinga tebeke neke ngokoraki ngokonya kiro umuntu nga kitogo twaranga umugusiere butambe lazima tulere bonus yechae ngakieko banga abantu ba Central Kenya barabu bakulie bonus at 60 shillings ekero umugusia kulimba ke pound togonde binga echae iterembe echae yo kanerembe ngakichingi ncho chiko chingia nakia matoka akoraki matoka ito naragwanza Kenya ngima chingini chitu na chando bakulira mabera ito naragwanza Kenya ngima igego ikase echae ya bembe esiasa nera sebesa esiasa nera se enibo esiasa ene utakira abachumba baito baikaranze no embara once pate banga as the Gusii caucus of members of parliament we want to invite KTDA to parliament but batuerese what should we do ilinda bantu baito banyoreki echae ngie yako banga nabakarani bako babatindi ilinde echae yo monta yemo otorete na maganda ticha kosalie echae abantu baito 500 batorete echae ngie then we employ competent secretaries bako gore echae ba make sure ngechae mbeiteru lindo muntu mindanya le faida but that goes into namba ya moko chora barai ba maetenga ngayugwa kaliogi ngayokwebereria ngayogo cherera ngayoko gosera ngayokurwanera ndio korosio molembe lindo muntu pika konyeke these resources ni chensengi make muntu nachitagite onye ndo gutwara abantu bari abaya emetinga gusina lazima toba maega kira litu tegato sebona aso kukwanda asa barai abaiga because at the end of the day all this stops at their back Kero kwandra in terms of yobosibore of the arms of government, how are they independent? How in terms of democracy to buy obosibore bwabene ki emerimo yabo, especially our parliament. Kero mheshimiwa Raila agendere kubodi na komochanga ense media ye bunge amatukaya abwangoiga niko bako instructions from the outside that house makira kwandra bakoreri bwabo so that kero mheshimiwa Raila Odinga yore go point out issues chirichigendreta se bunge issues chirichigendreta kwani kibobora yobo ba se bunge bono tayo abajumbe baitonga ibatikaire lichi komona libateba these three arms of government executive, legislature and judiciary they are supposed to be independent by independent it means nga ekero bunge ukwane ngendo kiae executive takira koki koswana ekero bunge ko legasia itakiri koswase judiciary lakini ikikirase amariko inkere kirikiri yakoba ekero morayo to William Ruto abata ajumbe ba UDA kiriyata yatana kibakora iko ungaini botakire aso kumanya ndio kubwatia kiama ndio kubwatia ekigwato mitwa karaki because umuchumba chite na UDA mure mandate eri ya chama igekero ikiabere vacant iko asenare kera ebirengo mbiro konyara umuchumba gwe kiama gete abwatire
ta ko nyara gochesa ari nengorira akarteki asibiri muchumbo independent na bako nyara kora kirege nda takira ko garata bwati kiama lakini muchumbo UDA go so DM rasi magende bune kiama yakoraki kaso igwete bwate whips no kote ya ntonga ucha mosikio soro ne rote abantu ba UDA nga nyombene atebire yes to gokora igo muchumbo UDA ko nyora na bwatira okoboko kwae nguri kwae konyene lakini tiri kumininga tubwatibaga as a national party meetings kuwasikia maswali ali inde kiama kibao kumwelekea umya nongi wete judiciary nerone bwate ubusibuli bwaye buneta kire kikatiba umanye kuri byo nyolenga chese chwako ko bakorere gasi ngaichire treasury ngayere national executive so how much is this independence because onye muntu abaterenga no bwate ubusibuli lakini mwayo koragera ngajokora okwende tie na rawe kamara go banga yego chikoragera so kolengana ri chiko chitakire chibe kando chitakire chitoro busibuli bwaye lakini ibintu mbire bike bikokora byako chiabwatana lakini karo chiabwatanre yotanga you are independent but interlinked terminating ateko nyarekana lakini ibintu mbire bikokora ubusibuli bwate bwatwara chinguru chinge byagera mwacha mu mabwatarano bono ayebuna homo wakili umheshimiwa Raila Odinga huyo urarinya sabe kenkora yasagia otembiranda ke onyatari rimo kabere go kwenekie katiba bono ngokorerura maonchoria erinde ebwatira ni bintu gete korengana echinkwana cha yaro chenga bitaraikirana erinde katiba ito eikirane ndo bwate BBI yatemete ko kwenekia amonchoria na bogo maiga yayo kuigwana na serikali ya bono mbarigetie koreta mangana ringa chinkwana che committee chinkwana cha bomerinde referendum ekorwe egatie bintu bimentwe asekati bwana mu wakili from where you stand kerenge dikia enkiarenge ko raimne chipointi ya tabanga chitaraikirani katiba ito ya 2010 katiba ito ntonyero seti ko bwetro lakini ntonye golete ogere katiba ito ne bwate binte golete kurwa se katiba United States ni bwate binto golete kuru other federal governments like the katiba ya Nigeria ikona bura nyolenga asenare ketoro so ma constitutional law mwalimu atanga sometimes our constitution might seem like an oversized court ekero wolete gento kya mutumba ndito gochikobera nyoranga muntu kwa goleti magegano monene olenge igo kwanyira echo kumatu wake ende goisana ikastebe yake watu wale konyetia mtu abwate ngango kanule bintu gete wanja ne bintu gete there was only one tick it's yes or no na ende no nyukwe speeches chomo skira ila charota hii constitution iko 80% sawa so tunaweza ipitisha wakati mwingine tutakuja kufanya nini kuirekebisha igo ebintu mbire ase constitution bitalibia ama ngana ara ase constitution abwate ugo kwana lakini injira yako bokora tekoretiki teyo unigente kiya 2/3 gender rule bia yako rekana lakini kiga okoreka mbungi jiyo jotanga inu indasma moja mwa kere muswati ekura kugera watanga 2/3 of parliament must be from a different gender lakini kero wake sa practicality how efficacious is it to realize the 2/3 gender rule because it means then whatever usinya mira na migori mugavano ino lazima abo mukungu how do you get to that criteria na endeke totanga abantu mbara bakungu batakire ku ntubata 47 women reps kwaro renjera byakorere mondekero muchumbo mwana umwisa katito kubuli buchumbo katongi biro bene bakoreteki biro tyabo cyo tuchandaga enda ngori bubwe women rep igona endo nyora there is ibintu mbire bitatu bine bitakire ku changewa igero ne kimu prime minister it's a very important seat but ekero twara korosia constitution ku mundu akuru prime minister iga ara korra Raila watanga ateko nyare kana ndoko bega gente kio ne kero to koraki to komoroseli but you realize ministry chions pinchi wata coordinating function you need a prime minister who will be the head of government business ukorangere no mbunge ukwandra everything else una mudaba dia karabonika will you want that to be incited in the constitution yes emintombire bingo takitebe ekero gotebanga winner takes it all and that's why twarwanire kira chinga ki after this new constitution ekero akore presidential election we must run to court why our elections chiwo rais chiabeire chire closely decided onyoro munda gwate 50.0 oyo ndagwate 46% togote ibantonga
46% of the population is not in government. Ngai wata itebagende. Kwarori. Wone mtobu nebi lazima togelinga. Should we reintroduce the leader of opposition? Ilinda bantu buna the number 2 in every election. Onyana bwate. So that yabantu abatiga raisiko bako ngabono na into twakorere twakure for the next 5 years. So ebintu mbere bikebike bitakere bichange wa constitution. Lakini mbiko banga kila litu kwa lazima to change. And the constitution is a living document. Ekero gwate ebirenga kwa gachiro gweri gwo ko gwate ngombe yemo. Mambi yae ngombe ile ibwire chetore chikwende sato chombe sato. Gweri bwo mboko ba same size. Lazima koleki. We expand. Kose kwa rosti gweri gwate chombe 50. Umwako gacha chombe cha kwirenga. Isano. Ubweri na obako lakini wojenga na obana mpaka unyansi wachakira komera bweri. Na lazima koleki. Okay. So lichiko litakirikire limwanya abantu dirigeri tari mo ntoro se lichiko lichiko riro sirikoleki konye kwegambira yekero amaganiria ito yo kwegambira achenjiri lazima tuchenjiri lichiko ndirikoleki liturigere tetra kwandra egakoleka mokene getwase oborai bwaye ono mwaka 2017 chikura chia kolekanire umona chebi no monne mwishimwa maraga otugutera otabire merobiretane kiribuya ochikiro obachori bwerandrirwe mwishimwa Raila ogirira obachori asentunde akabere ochiro bosio oetiandre buna omuraibwense boseto omuraibu abana inchi babatanga the people's president. I have no manyubweri chiko from where we sit na kiora kwandre that exercise asa chete bosio akanyara ko bakagu etiania na gosoa bisi mamincha nari arigo kurarianga abantu babwati amachika abantu babwati constitution was that a constitutional way ondebwensi yo korari chiko gososo meta chiko na manyetenga serikali tanjiro kora kende kyonsi mpaka kiliaga niriko kora nili chiko no mwana na umo citizen oso mwananchi na anchi ile kora kiregendo tekirigeta kandi nali chiko. The government is barred from doing anything that the law does not expressly mandate it to do. On the flip side, the citizen is allowed to do everything except what the law expressly prohibits. Ikono rojo na chikumerana. Ikobono ekero ko some constitution, a constitution nko kotebiera onyeteme. The constitution in its reading challenges you as a citizen to try and test its limits. Oye temi baka sawa karaki. Or teme ngorigeringa aigase chimbebe chenga ichigete. Raila is one of the people who has tried the constitution, who has tested the constitution to try its limits. There is treason. What is treason? Treason no ko attack yense yao. You can't swear yourself as the president of the Republic of Kenya, but you can swear yourself as anything. Anabongo ya nante ebi mwana na nyanduko mbwatere bukwe. I want to swear myself as the president of this house. There's no crime in that. Okay, what do you mean? Because the people's president and the president of the republic. No. There is no position in government called the people's president. So if you create your own position and swear yourself, what's wrong with that? The government cannot do anything than what is mandated to do by law. And the citizen is allowed to do everything except what is expressly prohibited by law. So which means there is no provision of the law that says you can't swear yourself as the people's president. And onye korocha saying ngakia moy ndo what any other president. It was what they go chairman, chair of the Law Society of Kenya, chair of what commission, chair of what commission, chair of what committee. But the constitution in Nyacha, you realize everybody has a president. Even student bodies have a president. No other president. So, nichi gelindia njirete to tuare president. Muna nje mambe na wangu anande yanga njene president ya wanda kwa chisu tichimwamo. There's no harm in doing that. So, in Dombire, toko kora, kuswanjira kora, like mune ye kwa soin. It could be immoral, na beko beta biembe, lakini it's not criminal. Turabuna ichiko. Na bakiri gente kireko reka na bobe asama isamu anyabantu na banta bangi. Lakini chiko ndiyo digo kana ngekoro. Na ndo kuiruchera gusoyiru kote ochiko soeru. Otara kora gento we kanira asiri chiko rero. Yoko ngina ikia kerete
serikali teimo gitige tambokero kende gionsi nabo kira abenke ta kindo chingi gente kenene endas matata mu president Kenyatta mtoto kerto mwa kire mbia mono sana ukogera nguiterera ringa mangana mangi na bwate ndegero na ite to bagaka finde bindo gotiena tieno kando aro tiena noroje tukamwenda tukaswatwita tukamwaka tukamura mangi akarate are kumanya daro to madisi ya bari amaisi ya bagonda babu atoyo maso ngi akarate muno mugaka akarutwita kero ila bete suonin ikintu kiara kuyatagira kole kaso ndi wensi no kubwato mu muro toragaraki turamamata but ntebi ngara ilo bwatiro ense koyi you can to kuna muntu bwate support ya more than 50% of the country so akaba advice akategera akatanga obey so what utagumutika 2 weeks later tokanyara bakoreki bakwana ni so asuburai utakere ko bapnaise bantu intombire nabo mwana ko bwatate radio okomongenda oyo ndinara bwate myake bebo boiri gechiko jira kire TV omongenda la akero kwa mwagire mu kumura na gitari so ekeroro murai kose ekeroro monto monene intombire ko otewa kimusia denga chira mangana roti pinto bindo kurara kwabuka mambi kwabuka mambi onyora kwalengelinga mana gachetigo rochiteri bobe na karateki na roche iko bono murai Uhuru Kenyatta rasima tumwakire chingo bya segenteki ogera sabu he showed a very great deal of leadership tigatorigeria bona se tigatogento kotsanga senkwaniga obere gagutwara mwishimiwa Raila Odinga gagutwara sama MOUs memorandum of understanding ni serikali au kiroko mukwandra ensemo yaye yogo cut deals in terms of okwene kebona nkoi wanare ni serikali chirororo okorya ndisheki ni serikali yange inya na kiura kwandre the smartness yaye yokwene kebona kirago so ase serikali iga ebintu biri muigwana ngo bibwati ale bakomwerio at the end of the day wene kingomore mbengo torora sengencho 207 chisegi chia tokeire oikaransire no mwishimiwa Mwai Kibaki 2013 the same 2017 na bona wikogosira kwae na achitaga koroko igwana no mwishimiwa William Ruto na kiura kwande memorandum chaya ana sasa mbale babere oyo mekara nyorre amangana abere bobe aro jakora muri karanste omurama ote abantu bayanga ntagete mutige kiregento muganye mpaka 2027 inche mbatenga gitokoraki tokomenya lakini nyore uyu mugate bigumutige muira bintako ba taxes na ino akaraki akura abari bari gusibonse pingo kana bari 30% musara wayo cyase serikali iko taxes icyako kora rero muri kuri muganyite mukayabe president 2027 ubo ngayini bwara ila muri kuri realizinga ese yiye twari kurona rero yakorereki yasinyire umuntu uyo ngakire biranje nakorereki na abwiru lakini abantu bane njara yabo tiriko kanyamba kanjembe president njara yabo ndero abana siasa abare ko nkonya ku campaign chibesa batumegete nintagete mbalira sankoraki ngo abeka tingote bakanya mpaka 2027 ogera emechando yabo ni ya lero tobo ndinga muntebe ngumwana nenda itacharo 2027 after mura intagete president lakini mwana nenda arakoreki ndera arwarite igo kerige gotakire ko nkonya ndero ntakire okoraki okenyoa Raila no muntu uri tofauti ya baraia batubwata abagatenga tukanje bakaruta agende tumane uchakora kikuragera Raila maitenga indagera ando bana bakulinkari ndere ko yatekire gutuka nekereta kire gutuka rero eminute ndigie njira nguko kore gasi nuyo kuire ebango rero irinde nkonya abantu bane tazwa kwanyorenga kirengaki abantu babiranga na Raila banyorase bakubeko kogera ichie muyu chakoraki akorose nubungaini obuntu takere tubutware n'abarayi bagusi tumanyenga ntubwata stochimambi lakini nturigirira mambi mono twebe ngandero tokoreteki tumenyete kirikero rero turage tumeka aliya se biya samwiru turaragira tumane kumanyanga na turagera rero ndumanyete ngaki mambi example yentagana ya tigiru muchi eri achire komenya mwa isemoke naitwa ntakani liti kura maisemoke rero akwebe bagatanga ntakani ke bwata bya koraki ikamenya ikabyoka
akoremereri kamaitenga no kimaitenga bwone neche bya mambi kasi mambo ati rabia ilinde ngoreki mbioke obera ali uramara mugo somera ukure skuro koreki ucha koteria ngo yomaete bu utaringa no bwana koreki na amenyerete igo boniga tata koreki ataraba muntu tutakora amenya utata mokake tunyakuri oboko bagonya gotwana nyagotwa matoronge chike kichitoganyete chitaraba onyoranga nturakwa kogera we turaja rero ngukura Tiatu aso kwenda gukora tukwandire bono bunae umwakili nande nobate kanga yoko so ase oburai by the ngwate ba 001 bangemba maite 001 ngemineti qualities ki bunae nabarai bamina bamugukina bono ora drive kurwa so burai bu mwishimo Raila Odinga kirotoko bekemero berio yokoria komwene ritkoryanke nekene ngurikindo burai nende ntaite bate abantu baito especially abantu beke gureke tutikunya kukwana tutikunya kurama barai tutikunya kukwana kurusia magoso tutike kuri kwa buna chibloga chia barai that is not our role onye tokunya tutebya abantu kegorike itu basoke na barabu una abantu abake like the youth we are 60% of the population abantu tubeke tubwate kura boniga abantu bagorunga basaye na otokoro murayondo wensu target kuchakero mu MCA mu member of parliament pakumugaba na bage president wigweta anto babo boyete Gen Z lakini ubwo bobo tukunya gosiara mboko babo bwakene okogera ntura abwata kura isimi yetu bwate TikTok Facebook Twitter kura teye gwakero Twitter kura ke gwakero TikTok ekure gwakero etebe igotosoke na IBC igora voter registration tubwate kura na bali mu bwate chinguru goso kugani gukora na ntogenda twesokie tutenase biroge ebyo ilindo nyoranga this constituency tubwate abantu abake who believe in youth leadership to take the advantage because abantu baito bagwakera abantu abechikura okogera tari gwesoki ntuna abantu abake tubase ko bwanga bese tubwate kwanira abantu bawo batebe kintu ntakere kolani kurwa Raila Odinga Raila Odinga abeto muchumbe kale umontomoke akarwane bakaise karo umontomoke tachite kwanyanga abo montomo umonene na Raila Odinga na gwatoboremo wogo kora kiria tagete karamete mbuyakire none karago chukubata chiani shekechi hanta bange twali gwetu kutana twatanga Raila koreki has betrayed us lakini wacha gwake hesabunga onye Raila ta korete these handshakes karanga yense akorete ire onyoranga na abwate birengere bikorete ki bire mutu lakini taringa Raila arengu muyari yoka bintu mbira akorete bube muna abantu mbara itete ki siasa abantu mbarengo nyetori ODM toko bwaku kura abantu nyanga muntu tabwati no enkwana wando mugwata kubakota yanga nasema huyu tosha umuntu yokoraki iko kukwara nagoro kwaruru bosibole unaluo Nyanza na Nyanza yaito ilinda abantu bacha waro umuntu bakoreteki batagete lakini naro lazima tuake sabu tumanye ngoburayi yobo uburayi ne chibesa uburayi ne chinguru cy'umuntu tokoa nari se bantu nanyare kuturabuya nabwate enkoro y'abantu nene namanyiti cyo cyokora onye mbunga agenda onye county assembly iko the best way turarero murai Raila Amolo Odinga nuko gwatira democracy kuchora abantu bakwenyara ukwana tali besa bakwenyara ko represent bia na namba isato una abantu abake kubwata chikura inde toro asira ilonde aso gukora bono nimete kwatumira ngora ase ugosira koyega na bono nabokwira ribagari abene gwetera segeta seni gen Soko TV utume ngora agasenjira yabene aso kumosiria Mheshimiwa Raila Odinga kero tugukora ntara tume ngora yane ntagete kwanira abantu ba constituency yane abasi asengoli yekerogo matembia mona soko nganjira ko kwana naino na kubasabe kerogeke ne matenga nonde buno mubasi aende bunangu kwana yangu kwana buno mo nogeli bumubasi nakotanga to buno mubasi naende buno mwakili Franklin Otieno Mukaya buno morogeri bumubasi na arure ngora yane gocho ase abantu ba Bondo na Kenya ngima aso gosire Raila Amolo Odinga lakini ngore yeteko bayaikeranire onyetinda ate aba Kenyanga woro ne jukumi yaito wetenera wagero mon umurwanire ito sirire una chintakani ntakano agakonga yerwanira elinde mbebenchi base gusuki gwalia sateiro abakenya ntakire tutenene boronge tubwate kura tachoro burayubia nonye Raila ndika tara gosoka twetenenere turwane kelira irare guturwanira kogira ntu amocheri ntomo etikiro wono chire nturanye kumanya mugocha gutukwanira pia mano mwanchomo rigaria hoyino mwakili Franklin Otieno Mukaya usangire na into gaiga
ase emirubiriga yo kugendera kubwatirira senchira ya bene emirubiri yo kumwenia umwishimiwa Raila Odinga bari kibaito amangana na chika okomanya no barase county ya Siaya igo no tugikira homweri ase ritukeriga ritukoria ankyo no chikunya kobago kuboka nere Ishmael Mogere ase chinsa 12 chia mambi hato chakiri ritukase ngencho ritukoria ankyo nigo ne ritukori bwate emirubiri emenge asabagani bakagire gwikira na sobonge na bananchi twachika okomanya moyo yuni gora chiko koreka segeti ge university ya Jaramogi Oginga Odinga tochiko kwa emirubiri ye masemo na gusangana bari kyabu baito bamangana kurenda serero no twikira umwerio hasubutuko bwega bwo 15 na gatatu nchenkuru kwa Clinton Ndigi asedi bagaria ya Brian Achaka oringa maiga ye chikamera Felistas Kabendi na boygo director Zaki Kenya togotebanga twarobotko bya na boygo ogendre kwegokya nemirubiri agendeta sembeo yen Soko TV mpia muno wakili. Asante. Thank you so much. Aye.